Vai, soldado. Muraho neza bakunzi barika live today. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi. Cyane turibanda ayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 ubwo bafataga umuji wa Bukavu. Kuwa gatatu umutwe wa M23 wafashe uduce twa Gatobotobo no muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru, nguko umwe mu bagize societe civile muri teritwari ya Masisi yabwiye BBC ko hari imirwano yabaye kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatandatu mu bice by'iburasirazuba bwa Masisi hagati ya M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bafashwa n'ingabo za leta. BBC yagerageje kuvugisha M23 ntibyashoboka kugeza na n'ubu ngubu. Societe civile ivuga ko abantu benshi mu duce twa Onso, Banyungu muri Golopema ya Nyamaboko, Gatobotobo n'ahandi bavuye mu byabo bagahunga kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Bimwe mu binyamakuru byo muri Kongo byemeje ko uduce twa Gatobotobo twafashwe na M23 kuwa gatandatu. Indi nkuru turayigezwaho na Eddie Frank. Mu bice M23 yafashe haravuga ubukene bw'amafaranga. Muri Bukavu mu mujyi uri mu maboko ya M23 abaturage bagomba gukoresha amadeni kuko amafaranga ameze nabi. Banki note zifite imirongo cyangwa ibice byacitse. Kubera ibyo byateye ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga meza bitewe n'isibaniro ry'intambara ihabera. Uburyo bwo kuhindura neza bwarabuze. Ibi bitera kaga mu bukungu bw'abaturage. Abasivile barapfa mu buryo bubabaje mu myigaragambyo yo mu karere ka Uvira. Ku ya 8 Nzeri 2025 mu mujyi wa Uvira, Kivu y'Epfo, habaye imyigaragambyo y'abaturage hamwe n'Abazalendo basaba ko bakuraho General Olivier Gasita bakamurega gushyikira M23. Byavuyemo kurasa abaturage. Ibi byatumye abaturage batatu basiga ubuzima, abandi barakomereka. Wazalendo, wamama wazalendo, sio tunataka Gasita aende. Gasita kama nikia na bato tutamshindikiza na Omere mpaka mbato arudie kwenye anatoka. Gasita ni mtu mchafu, alikamatisha Bukavu, alikamatisha Goma. Ni lazima aondoke. Sio ni Wakongomani. Gasita taenda. Sino população da Nova Soda chegou. Gasita aende.